Mati rin dito na. Tapi rin dito yung bisa mo. Sampai 17 rin. Kaya na, orang ada kongres. Ada betul. Minta apa naman kadilan dagang kuan. Sama ko. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Jadi gede. Tidak apa-apa kayak gitu kan tidak. Mana tahu? Ya, tak satu dulu deh laptop karena kasih panasan. Buka payung mai. Baik. Ya. Oh, ngadu lagi bang itu. Oke, foto. Oke Pak, bersama dengan anak KKN. Mana gua foto dulu Mato ya? Foto dulu anak KKN. No yo, anak KKN-nya Om Mato ini luar biasa, Palembang. Coba lah, make up betul di hospital lah, nah kena kitir lah. Oke, oke, lihat sini, 1, 2, 3 lagi. Oke, mantap mo. Oke, nanti lihat Sakala TV ya. Lihat di Ya, nanti channelnya. di Sakala TV dilihat. Weh, banyak nih cantik-cantiknya nih. Anggotanya Pak, Lembang Rendanan deh, weh. Dari UKIP. Bapak jam. Mantap. Biar gue. Weh. Ini pengar kok. Oh, ini Taruk Pulawana Puang Randanan. Ya, kita spill dulu letuan satu-satu guys. Ya, ini Taruk Pulawana Puang Randanan. Ya, kita akan melangkah ke letuan berikutnya Batina Puang Moki. Anak Lai Dudung. Woi, mantap tuh dekorasinya. Woi. Sini foto. Sama lah. Anak Lai Dudung. Batina Puang Moki. Mantap. Sangola TV. Oke, Bosku. Sangola TV. Oke. Iya, nah sangat duka di itu dulu. Ya, na mati do laptop. Mati na to berkata. Halo. Nah, ini
mantap. Ya. Ya. Oh, boleh saya cerita. Ya. Oke. Ini dari Batina Puang Sanggalangi, Tongkonan Puang apa? Tongkonan Biang, Pak Pelumbangan, Palipu. Woi, dari Palipu. Oke, baik, itu Palipu guys. Wah. Si Mantap, gantai guys. rasanya itu Palipu. Iya, oke guys, tuh, mantap. Oke guys. Iyo. Palipu guys. Oke, baik ya. Oke, selamat pagi Emiliana. Ya, ini Neso Abodo, nek kepala rendanan tua. Batina Puang Tambi. Oh. Keluarga Ne Burase. Bati Puang Dapa. Ya. Mantap. Lanung, mangkau na panjar ata anu. Ruka. Letuan na Batina Neso Moki. Oke. Oh, Kaliabu Sesek. Ini dari di mana ini? Oh, ini di Rendaran ini, Pak Kaliabu. Oke. Keluarga Tapetipa, Buntu Ratu. Oke, Letuan na Batina Neso Moki dari mana ini? Dari sini le. Oke, kamera. Oke, guys. Oke, baik. Oke, teman-teman yang menonton ini, Pak Abang Lukes, Pak Abang Keropok datang semua di sini. Pak Abang Kando datang semua. Pak Abang Baskom datang juga, Arman. Oke, mendekat semua di sini. Banyak di sini. Hei. Oke, Badi Puang ada apa? Ya. Oke, lanjut. Bati Letambi, Nek Sumule Maroson. Oke, dari Maroson. Wah, mantap. Wah, ini lo kepuno poin dah. Wah. Oke, so semoga JP. Oke. Semoga jackpot. Terima kasih. Oke, Bati ini Oman. Keluarga Ludia Minggu. Oke, baik, terima kasih. Iya. Oke, keluar hati-hati kepala Bunda. Hati-hati juga TV di bawah. Ya, jaga atas, jaga bawah. Karena kita bisa injak, bisa juga tipe gelatung. Oke, bagaimana keluarga? Oke, semoga jackpot. Terima kasih sudah komen-komen ya. Ya, Bati Nek Ruruk atau Nek Rengki. Sapi Tinoring. Oke, Bati Bunga Dapa. Ini Bati Nek Sumule. Nek Sesabai Maroson. Oke. Mantap. Kita terus lagi ke bawah. Kita spill semua. Nah, ini letonnya. Oke, taruh pula Anda Puang Sanggalangi. Bati na Puang ane Batau. Leton na kupu. Oke, kupu. Oke, Bati ne Dake. Dari Puang Dapa. Oke, guys. Oke guys. Mantap. Terus.
terus. Budak Halo, rokok. Pit. Oh baik, selamat siang. Mantap. Mantap. Oh, baik. Halo Amir Kapes guys. Oke, tap es dulu. Ada lagi bisa pak. Ada lagi bisa nomor aku oke, bisa ya nih kami main. Mantap. Oke, terima kasih keluarga. Oke, luar biasa ini keluarga ini. Oke, tuh namanya tuh tampo. Oke, woi berarti Indo apa teh? Indo Tipa, Palipu, dari Puang Dapa. Kita makan dulu. Ya. Dari keluarga Sesa Kadaka. Oke. Ya pala kamera di program. Oke, keluarga dari mana kah ini? Dari Siroro le. Ah, pamito tes na to Palipu ya. To tampo to tampo pula na. Oke, tar bulan na po sang lagi bati na po na batau. Letuan na bati Bokolaga dari Pung Lantang. Mantap. Oke, luar biasa keluarga. Tang. Tak berkenan. Tak betul. Ya. Tahun namir lang nanti. Oke. Nah, dari tim keamanan dari Koramil Bengkedek. Oke, mantap luar biasa. Nah. Tetap semangat keluarga. Kapo bandale wayang. So ada apa teh? Weh, kalau kalian udah dua piteri kalian udah deh. Dengan langsung nanti aku mandat. Alias si Piram tuh dia mungkin sama teming. Saya berlebih 20. 2 juta. 55 deh. Maram sudah bayar deh. Marah. Tentang televisi itu, teman. Tahu televisi. Kata-kata dulu. Endemi wawancara ya. Mbak, Iya, menaruh wawancara. aku kalau keluarga pun aku kerja betul. Hari Bamil. Oke. Prediksi. Prediksi berarti mah. Akhir prediksi dia Lauren. Lauren. Oke. Ada dia tahu apa kula do. Dia sidan do apa kayak kula. Lapalele na sasama ka pa to rin na to may naman. Aku yang mah. Itu Indonesia sih bukan. Oke. Dia ada smil uang mau ya. Mam itu. Ya nanti itu lo ambil tampu ya. Oke, keluar ke tampo. Udah pas tuh kali. Siapa itu? Oh. Popo balik PSG bang ini kia. Jadi nakalandaran na popo. Susu nih. Oke. Itu antek ya. Oke, tip sang ngelak. Kaya ila ko na. Ada ipura. Sama tayo ba ito? Ya, orang ko natin di ba? Oke, keluarga. Keluarga perkata masih ragam. Dari Palipul ya? Tinoring. Oke, Tinoring. Oh. Oh, udah tiga aku sebut gue. Kung mau ki arang po natin namin. Tahu nga nung Pit? Bapak Pastor, sembahyang mo. Walang sambayan kita. Pertama kloter pertama yang yang ada pada kau sama kloter kedua. Yo, sasibang motor daripada torokin sinangan teh. Yo, ya. Tapi tulan nala bagian bisa diubah kan kita. Kebagian lu, kemanimpong, kemak bukit. Sige, sige. Check, Olan. Natarap
Tawa ni kulit Yo, maka di masa main tuh masa utamanya mga rekan-rekan Turki. Yo, merapat kok kamu dulu. Oke, bye. Oh, iya. Jele. Cek satu. Iya, alang-alang katoy pa. Malang-alang katoy le. Nanti naman dani na. Dukan tes diki atar teh osen pura. Miring. Yo, tabe tarapak dulu. Kau pak tarapak dulu dak tamareko. Yo, tam sampai. Sama ya teh. Kanya. Yo, tamarip tiba mo bendan tebendan na. Tamarip tiba doko tumadoko nama. Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita memohon penyertaan Tuhan untuk seluruh rangkaian acara kita pagi hari ini. Saya akan memimpin dengan cara Katolik dan Bapak Ibu yang lain silakan mengikuti dengan cara masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mensyukuri atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami sekeluarga dari Tomponan Banten ini dapat berkumpul. Engkau mengumpulkan kami dari berbagai daerah sehingga kami dapat hadir di tempat ini. Ini adalah berkat besar bagi kami semua, di mana kami boleh datang membawa sukacita satu sama lain. Semoga semuanya ini memberikan rahmat hidup kami selanjutnya, terutama keyakinan iman bahwa selama kami bersatu dengan Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan semakin mempersatukan kami. Berkatilah seluruh rencana baik kami sepanjang hari ini. Berkati saudara-saudari kami yang ambil bagian dalam kegiatan ini. Semoga semuanya melaksanakan peran masing-masing dengan sebaik mungkin, agar kegiatan ini bukan sekedar melaksanakan ritual adat kami, tetapi justru menunjukkan bahwa Engkau Tuhan hadir nyata di tengah kehidupan kami melalui kegiatan ini. Berikanlah rahmat yang kami perlukan, terutama kebersamaan dan persatuan setelah acara ini. Semoga kami yang didukung oleh kemajuan teknologi sekarang ini, mulai hari ini boleh semakin akrab satu sama lain, boleh saling berkomunikasi, sebagaimana kami tetap akrab dan berkomunikasi denganmu dalam hidup doa. Bukankah dengan bersatu dengan Engkau harus kami nyatakan dalam persatuan dengan sesama, terutama dengan keluarga. Bimbinglah agar kegiatan ini memberikan berkat khusus kepada kami sekeluarga, agar persatuan itu sungguh-sungguh kami alami dan mengantar kami kepada kebahagiaan di dunia ini yang menjadi pralambang kebahagiaan surgawi. Hadirlah bersama kami ya Tuhan dalam sukacita hari ini. Berkatilah juga anggota keluarga kami yang tidak sempat hadir. Semoga dari tempat jauh mereka berdoa untuk kelancaran kegiatan ini, dan mereka juga boleh bersukacita atas kegiatan hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan seluruh kegiatan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Oke. Iya. Teman dulu. Saya mau teman dulu. Ya. Bapak. Teman dulu. Kenal itu kan kami. Bapak. Manggil dulu namanya. Teman dulu.
Siapkan itu lihat tuan. Dari nama. Mana orang atongan puang sangka lagi pandai tongan datu muane. Untandai padang rongko kalemu batu laparan. Padang mari lili tengah nati pamasak karanganna tinggi ongam banuanna. Nanti yan naman kita minta mabuji ane arah-arah leton tapi bukaran nila bukaran nila buka yo foto nila mga ba kali bukaran bukan mati bukan boleh para yan na. Awas sa tetisa kung tarin na. Pasakena. Teda o buwang ato titanan talo. Rapa na. Teda o to samba batu patoko. Nabolo ang barra aroko talo uto taronona. Targumulan na puwang sanggalangi. Lulusukan daurena to di poda tumuane. Gila, terlalu dekat lah. Woi, Pak konten mundur sedikit. Di paling pemilante allo totemo la di patah sigi molante kulla dinan erolangan. Iya. Limbo mo lorang kana taruh bulan na puang sanggalangi. Tasigi mo tabi tarunona. Lulusukan daurena. Todi poda tumuane. Ilang tetong konam banten maal lo totemo. Si solamento leto barana puang sanggalangi. Solamikan daurena da tumuane. Yomai pira-pira ba'abana lembang ba'aban panlolo umpa makasa napelele sangadatuna naisasar kapuanganna tuna ditandai pada mala tandai tanani Pabun tokang tiipik. Ya. Tarik. Dari semua si ada di semua lagi. Limbo mabai tora kasino inde bonde matua. Letter mana tina ni samaki. Letter mana tina. Ya. Pataroy. Terus.
Ya, sarana sa isa po. Lagi sanay na lang mate. Ada di sini. Lagi. Ya, sarana sa nilamay. Usahakan ini, tangan sa nilamay. Natin mo, Nasalanta
Ya, bisa menekan para paitel di bawah. Dan selanjutnya dari Bapak Iyo, Patimore kiri. Iya, Rekona, buang betul, Pati Leidese. Oke, betul nih, tarik kali itu. Ya, pasti ya. Wah, pasti Pertama Mei. ya jalan aduh pertama jam teh. Iya. Woi. Dia mau pergi. Mana yang satu? Bukan roda. Kamu kasih Leila.
Yo, yang nomor 2 Tuh pemilihan itu kan. Ya, bisa dicoba itu. Iya, yang teman-teman masih sendiri Ini yang kemana? Susu ini mah tuh. Oh, yang satu. Tambo ya ako tinatungkulan ke respon na akitua. Ya, pakai kita. Sini lu ya, oke, bosku. Oke. Halo. Sini kau di sini, Dinda. Jangan aneh itu, sama sampingnya aku sini. Isi yang sampingnya kalau sampingnya aku ya. Oh gitu. Ayo. Oke, lihat ke sini. 1, 2, 3. Kayak. Oke. Jadi yang paling berasa tuh Letun tamate pengarapa bulan nate tungkonan Oke, 1. nggak disampak dulu tuh tungkonan naman ka disampak atau mane di salay tubay namane di paturun do letun Oke, ya. namane di tobok jadi di suruh biroko lisi balana kumasang galangi temintu temalata namane di sangaganna jadi di sampak dulu tuh tongkonan namane di sana itu bayi dato di pamaleso sabatay pa namaleso tongan nina sabat diatur di umay namane den natun na den mane maato ko bay lante tarampa mangka di tobo ko bay lang tarampa di pasirete elektron na di patarro te may di kuha bugi manimbong si paniman senga. Minta tolong ya Om. 1, 2, 3. Ya. Oke, Betul terima kasih, Om. kita. Oh, masuk di sana. Mana raga-raga mana di sampan tuh. Jadi yang mau tolong mi tampo. Oh, Tampo mungkin deh gitu yo. Oke, baik ya, mantap deh. Kukuk. Kukuk. Iya, kukuk. Asal tinggal aku matang lo. Iya. Ang tayo mo ito, lektor na buong bataw. Mabisa lo. Yung pamadi-madi lo na ito. Ya, agak minta mati. Ada pak. Dari Susite yang masura mudako to bagian pemasura sura itu mintu Pablo Melota kupasadya kumasingin 150 sabatay na di sura te mintu lepunta kita na dibayar 150 bajana labo limpa dari 150 kupasadya kusing ya. Oke, sambang. 1, 2. Dari yang nomor rokok besar itu sama Lepata kami suruh nama sekretaris langsung. Lalu pergi mana saja? Oh, hebat. Ayo Pit. 1, 2. Ya, oke. Oke, makasih. Oke, bosku, ya. Nah, mantap.
Oke. Ini orang Nabi. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, itu ada syutingan nanti keluarga dong. Oh, keluarga. Ya. Oke, ya, mantap. Oke. Sabak naya dipakai untuk tongkonan. Oke, bagaimana? Pengala, mantap. Pengala. Ya. Bergabung di sini dia. Oh, bergabung di sini. Mantap. Oke. Primero ngomongnya di Sorong itu. Bapak may karapat. Oh iya, dia pa leton yo ay. Leton na tumba panding tarugulan na po sa lagi. Ya, jangan ya, kerono ini. Jala, apa Ya, betul minadanya. Doon na to, kita mo eh. Masih itu. Susi, ito kiyampa eh. Dua. Yung ngeri mainan. Ini pala na doon. Malelo. Ito kepala, meron din na niya eh. Sa atutufan. Yo. Siap komandan. Jauh kata komandan tu jauh dari tu po. Iya. Wah, mantap tu komandan. Oke, betul lagi sini komandan. Oh, foto ya. Wah, ini kami mengalabalik ini mereka be. Wah. Agak aku sering. Ya, mereka. Oke, baik. Woi, oke, Balena, weh. Balena. Nanda itu madumi lanala yang tahu. Pinuri de Goya tu nakaan sa Balena. Ada si Lomba ki wasya. Ya, si Lomba ki Balena. Bisa ulang yung amin tama. Ya, ulang itu ko amin tama kantong bisa to. Ya terus to. Balian na ya te may alugon na papadirasa. Jadi rampung palimbo lelorang kata te may dikua. Baisada palibuna sang kumabe tutorana ringgi itu sesigina nama tekalena ya mo disanga pangtumulian tato kapaliu tumulian na batanan nato dan tidak tamataku kita tekalena itu benta kita panatoan ni yo ya me disanga to yo ya sa Halo. Halo bunda-bunda dari segala penjuru dunia. Mantap. Luar biasa nih keluarga besar. Pokoknya menyala di hari nyala guys, konten Nawan ni minto tarunan ang patasi minta abin tarunona mata lima lulusukan daurena. Hei, unda kami bayi toraun tonton ni bayi sada palibuna sang kumami itu torana ringgi itu sesigina. Kalau kira, alagi betul dulu ya betul itu kira ke? Ya tonton ni lagi betul. Dia betul kan ni? Ya, undang dike. Iya. Kurang suara yuk. Oke, bisa balik Tony wae. Ya, leton na makina, tarong mulawan na po sa kalagi. Bataro ni. Ano? Garap pesi sama bingka.
Pasamasan dia tampo kalua. Woi, foto balik lagi sih kita. Oh ya, mantap. Yo, satu aja. Mantap, oke. Oi, akhir mana? Rangi, apa? Kontainer. Oke, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Sini bersih tidak oleh depan. Berkaya. Pela ni leto. Leto le. Batina tumba panning. Taruh lona tuang sekarang betul ni. Betul ni. Ada ni. Kondandere. Ya, pakai apa lagi? Pakai lagi. Oke, mantap. Oke, foto-foto mungkin ada nggak? Foto-foto, ayo. Mana sebelah? Jangan di tengah, Le. Ya, sini nak. Sini kowe. Sini ya. Ya, oke. Sini kan? Ya, oke. Oke, baik. Foto satu kali. Oke, baik. Satu lagi. Oke, baik. Ada yang foto saya kan? Tunggu dulu. Ya. Dia komite lo ya. Dia komite lo ya dan Lona limbo na sa siya matu letuan. Lana lamiki inanto ta sampai idolo te tongkonan sa bayari garanto natial loto tarampon palindongi te lolorangka ata apa napulalan ta rampon palindongi te lolorangka ata bagi tadi alakapan batu di Pururapa ta sampai dari tongkonan. Satu, dua, tiga. Satu. Jempol semua, jangannya nak. Mana? Satu, dua, tiga. Oke, mantap Oke, semua. thank you. Dari bisa kami foto-foto pakai nasi mengki lalang data perlu merituan. Labin empat Siti Hataman Lapunan apa si CCB Lonatan Bogor Napu Belo Kasa Indi Pagauran Lante Maal Lotetemo Lante Kula Dirande Lulanga apa laku kuang mangilala pakulandi panatopa kuratui mangilala pa inene panatopa itodolo mangilala lo ritiang panatolo rilakawan mangilala bunto puang panato bunto sinaji mangilala rindritang sa panatolan di Rombeao mangilala wano apuan panoto wamba sarimbano lili padang di Marinting
mangilala tungkunan kandora panoto tome banua ditoke tome tondo godiangin ni mangilala buntu sesean panoto tondo godilindo tau mangilala landi rangri panoto landi rantea motor rante pangleon mangilala bunga to di tangan telu panoto to sangga watu patoko iya langkan tiki mai sayang garum pini tiki rorong manu tiki bagus sayo tiki keswampa gamarang turu baga pileng kodilaku gamak de kodu koporang kolung kurang damiru aku anna manda bala tolong penagintin pulambo penalku lau sampa ada apa dirasa lau siri-siri sangka ende landarona temai sarulia hari ini lenteng ganna abilari mana rana tulangan sanggalangi pande tulang niaga tungane untandai padang rongkok kalau batu raparan padang mari lili tangan ati pamasak karanganna tinggi ungam banuanna napa bangun ni banuana sekilan dorong temai salea ariri apa umbaya penyuangin atau kula mangka di pelenduk tenalan di mapa induk tetong konamban tenton adete ibanu karurungan ropo ni umbas saroko rapa mitanga tiru palato apa maluangnya batu batingena taruh bulan nama sindungnya karangan pasiruanna lulusukan daurena siapa ngabanten manarangnya Yohanes Palobo pandai ayone almarhum mana rapa korogolondong pandai petinti saunan korogolondong amintu leto marrana pamisa minto sama petawanian langang mima banglaran nampa reke mima rantean tuyo palimbong kada misa bisa ramisa bunganna kumua lata kasai tetong konanta belan narobo komo sarana bulanna si patutana minto to sangka tarololo lamay tetong konan sidulu kadadian lamay tesongan panisa kada misa bisa ramale pongo bingka kada mito di ponondong pandemi to di petinti saungan kumua talandolawan ni mo pande manarang temai pande paliut to manarang ngontandai nenek na kayu to pande onisan datun na kalayan di landolawan ni manarang atama pada di sang Allah di langka pataunan ni pandai paliu rokok padang di suaya naka kayu tama pangala taman di gere samanu sella ala komu panentu tangati ipek na dilamun ni pamiat munto tangati ipek inde tarampak anna tontongo tangati ipek mintu tarugo bulanna nama narang anna paisan anna pande na diboluan roko lisu pala ami pasak kena pu imale malemba malay rumakarandang kanua misi tamu ringgi imale bilangan misi rompak do marekena sundun ni dipogaukan ada nama leleng kayu to alwangina umang kamang kakalayan to kulla mangka dipelenduk malu niya to pande manarang tumeng kami to pande paliuk si pasambanti mataran si kolong buase matotona ton nawandi moto benteng to lalang katonang padang
Sumomi to Citaranaga Benteng Matoto Kumuai Apara lamilan dolalan nilamilan kapa ataunan ni misi kolong rabo buah semataran misi saririna Banti Matoto Makadami to pande manarang Sumomi to pande paliuk Nakwala tama kampang ala taman to lawan kurramanapa Makadami to si kampa benteng mawatang na pangala taman nakuatiro to penabulan ketumanam baraninna umbendando kedokena pasituro ko pangando pasituro ko sambayang mumane lendo utama pangala taman mumane tilalo utama kurramanapa di pogaw kanoni dio to benteng misa kapas sambayangan si Indo kapangandoan kwe tibuk ka melo ni pangala taman tibuk ka melo ni kurraman apa taman ini pande paliuk to manarangon tandai ni inakai to pande unisan datun nakalayan Makadami pande manarang Sumo ni pande paliuk nako hey kayu apa kote Makadami nenek na kayu Sumo mi todola na kalayan nakwa aku mo kayu nangka aku mo kayu maalite bumbungan aku mo kayu maalite panganduk lasinang tangan batik siosona tetongkonan susi mote alloto temo susi mote kula atau marasan aku mau kayu nangka aku mau lagi ala aririposi kutulak kiminto sa sitoyanko lante tongkonan dadi ato aririposi ina te tongkonan kayu nangka malawi to pande paliut sola to pande manarang ungko tanayomi nenek na kayu usumuyomi kalayanna todorona kalayan na kayu apa kote naku aku mau kayu buangin aku mau kayu Ramatoto aku mau kayu tangalati bendon la tontongo la mendadi toma buku buangin kargo bulan na te tongkonan lolo sukandaurena te kalayan na te esungan susi monte allo totemo tente kula to marasan manda lento bulan na te tongkonan belan na samborindingin na buangin yamo di seigente kumua toma buku buangin tola tangati bendon Malumi pande paliuk sola to pande manarang ungko tanayomi nenek na kayu nakwa kayu apa kote nakwa aku mau kayu uru la siurukan baitora susi mati allo totemo limong mo baitora lante tongkonan ta sige mo temay bonde matua lante sungan inde ba isada palebo na sang kumabe itutorana ringgi itu sisigina tanna sundun mo pande manarang ngong kutanay nenek na kayu usumoy todolo na kalayan umpata apami banti matoto na pande manarang umpatuton ni buwase matataran na to pande paliuk di dalam lagi senda na maararatau lam tangana pangala di luka ini kayu maalite tolino lanto kurramanapa sangka lako kadelekan tibambang lako matallo sangka rekiulun na salukalua kali muang na sangkai kalu mimin na torreirotto maka
salim mula bami taruh bulan na tetongkonan ma gori-gori tang mati ni minto lulusukan daurena tesungan nalandi niatun na nadete ni kulla kasih dolokan na umpata apa mibingkong mataran na pande manarang temai pande paliyugo ilang tangan na pangala ilang to kurra manapa ton narando gumama alala ton narando gumama antara di tene ni petene basi di balami tebala matoto apa petene le itu iya petene basi tamamanda iya petene matoto kwe dialami duri lemo anna di tene manda tene na duri lemo iya motorro lata pamanda lakubatan di kaleta tonna sundon memantara tonna upo mo mabala ditambahi to sangat tondok dihuli nito sangat penanian ilang padang di balarandanan malemi umpatas seukayu bulle ariri kusanga batu nenono buntu maapalu dio mai anna tompatas boleh kayu tombulle ariri tonna rampo mendete pangrampa inde te tongkonan banten sende to parundun mela tegeto panasuan bala batu bendar rara pangarampa suke bula tonna landi ni tuna nadete mi kasih dolo kana randu mi pande manarang ke pamula mi pande paliu langa mi umpasi kala kayu umpasi roroan la kotetong konan banten dilandi mi halo na nidete ni kulla kasih dolo kana konna dibangun ngotetong konan dipadekan mite sallea adiri mangkamo dilamun ni pamuntuta tiite kumada anati ipegete mai taruh siosona na tontong langan sarek-reke tongkonan banten aririnna bendar rara patongkon suke bulaan bila ubah seranna saliloleng tuda-tuda tindo kasari lalongana miyang kila pamiringin ang pangpembas siya ma pempauran dotilangi Motong-moko hubungan na sale ko sambobo ko na tula ka somba bendan tau ginayun dan gayang te gayang maalindo tau sarapang makrupa tolini lolo sumbung mailona patinduan na bakabua inan na yana sanda makamban mamaran na ma atang matelupina na penammo towo purake tomai pelambe yanan daporong ko tudapona di patana kibumbungan di papa makoi
pengkado to mangala. Tadi ama to yang nadete me to mangala lendo tambay kumande. Pangalambe tato sambayan ta sulanasa. Samborindi ipaipinan mandaan kadang lona. Kasona ditambem penai susi penai yobate kue sundun molol lona tongkonan siri-sirin nai sunan taporongko sona nasang mintu tarugol bulan si lele ko masak ke mintu targubulan na tungkunan banten na pada malem ba malayu na pada malem makarandang kalua na si tammo morate may ringgi mabilangan na si rompa morate may doi mareken na parolante kuni na padang na si tammo talurolona na si rompa patang tawanin na si tammo lolo tau lolo tanganan lolo patuan manarang anak nadian pande bingsu nakianakan manarang kina nabarani namanda amorate mai biyan namanu kuna binti morate mai pempoyangan nadonde manu kuna si sama halo si sama tambolang rante urra dara dabu bulungan usak pegetang kinalam nama kambang morabai tora lampang kung kalua nama sirri manapa morabonde makianakan lambang ke istiati temai bai sang da pale bu na sang kumabe tutorana ringgi itu sisikina kue nama sirri manapa morada dia pati dia batang di kaleta anta mak sompo mak kepaga mak takia apato mali mak ampo salah tolakua apa lagu kuah aku te targubulan na te tongkonan den ni mani singgi na nenek di ponene torolo di potorolo kulenda te saluku tengkai kalo manarang niya puang dolo puang tanga puang mundi manarang niya mak di kadolo mak di katanga mak di kaundi manarang niya to makakadolo to makakatanga to makakaundi manarangnya to sang tanak tengko dolo to sang tanak tengko tanga to sang tanak tengko undi manarang mak pasi patu tanak pandai ya mak pasi dundo katona mana napuang matua murado may tanga nalangi nato tumampara na ako murado may maksunga nato palulungan umbura na lindo masakke umpipiki na tanda marendeng ang kumasakke mairi minto batang di kaleto apa laku kuah tiak-tiak pada ringku malolek bagaragang ku bola papen tarukangku mani dirato isim ku mani tali-tali bandung aku songkok peladaran umpa mandara patongkon na tetongkonan si turuk kadang nenek si pengelola pangandota suara kurre semangat tadi pada foto tujuana singgi na tongkonan lah aku singgi di tatong tongdolang dari lantai atau temo lah ta sangai mo Lantai lampu. Get set. Tabe lari palimpang mo telurang kata lari patasi mo teta abang taruno ta susi tupo pepada nila kumua hindi ko mo sekretaris siya tola rampon nito pajaan nate pagurreso mga ami ni sorong ila ko pemerintah Lembang sa bayat gau di pagau jualan nisin. Dadiyan na niyalan ni sinto may pagawran siya sara inang din niya to pajana. Oh,
Jadi lantai tuh temo lagi surah mo lah di sana. Ya, lepon na taro kumulawan na limbo na bulan lulusukan na urena padi po salasa na parang dimingkin dege pulang randanan datun na parang natungkunan na rempo mabumbulaw. Pajak na tadi kamu surus. Lepon na bati na puang moki nakalay dudong padang na batun na tongkonan na mabumbulaw. Sirus ko mo to mapaja yo. Kaya na ditulog ay miro kita yung bahay paja na. Yo. Lepon na batina puang sanggalangi. Domay tungkunan papalumbangan diang palipu. Belan na inde puang sanggalangi. Inde to di boda tumuane. Tumaganta ya mo to na pempiran merantian. Tete kasih uluran rampu mabumbulolo. Surus ko po, hindi man ko sanay. Yate! Lepon na! Bati na! Yate! Lepon na bati na! Siya nanenelpan! Tarugubunan na! Nesomoki! Padangan na batun na tongkonan na! Mabumbulaw. Si urus ko mo to paga. Yate! Leton na bati na buwan sanggalangi. Tarugubulan malindo na bulan. Tiyoso yung may buwan na itambi. Buwan at tumba pulo. Nabendan ni mamaasadan. Batun na, litangan na, tongkonan na, mabubulan. Yate! Yate! Lepton na upa rare tarusiosona batau tarugubulan na unabati ne paremang sisola ne sesa tarugubulan na buang adapa sisola buang amoki batu na litana tongkonan na mabubulolo. Yate! Lepton na puang dapa batun na lintangan na mabubulolo. Yate! Yate!